Hello, my people. How na dey? Also na dey fine. Now, wow, make I speak Benin for this video, okay? For those of you wey know the hear Benin mo na no vex. Hey, ove sakbo. Hey, I mean na me mu bu wa so. I wa hia mu we tiki-toki. No wa be daladia na wa wo doni o na wa sunu. O ma no merie be efo ha ma wetin ye zobo. O ma no me ne prevo wa na de wenitin o we pastor yen wa hin o we tiki-toki wo doni na wa mi ya wa fun doni. Na wa de kwe video na o ya pe nu kwa no wa da me o ye do me nu ri we ya pe nu kwa. Na da me o ko na we obona ya o do owo wa ma. Ni maka da me one ima analyze owo wa ma I give me natural love gbera ebo natural hero. Hey gi madam yo sister tamima wa ka ene bona ya omodo idogwaka ebona ya omodo ogwa ma omana tawe ma ogota wa ma ekeno na ma ni me no sagbe mo we na gbotayo ona guy odoni na ga owo pa wo wife first wife for her you are free no ma me o ya kwota o ya gbada fun da ikpia ma na iri ekun we ege ne do pia no ge to wi ekun oga iri ekun o wi e o pia no ge le so pia o ge le wi e fifi o iri ekun o wi e o ege na ise na ya ma na iri ekun we ya ma ebe na iri e o ya gwa mi ono na ni to that sketch bo amiona ba amiona bo oni cook me I eat oni cook me I eat we ga ye ne first wife no suffer le lugbe we pardon e we here do le I not get money o I not get money we give here we wa suffer kokomo here or suffer here or suffer why babazi ma we me o say no ya enjoy enenya o ye me suffer here away awu visual way enu ega we ye wo mai ena o say na we support no hoka o e ko nu pogeva cause nu pogeva ga ya u no ga gbogba ni be fi oto ni we no dion egi so wo bo ega ni gbodo ye na owo ma be awa o ye ze nu gbe cause we ye na egugu egbe ye do sha u ji no kwa ya agu we cause we gi sono enu we te u ni wa bi ye te pa ge yi we ga iwo sono gi no ni cause agbe ye company imagine o ta ma we assist me so cha no dey me tell you say cha no dey the grace I cha no go work but be no go me why no go but that told you except that person shall not dey work for the person we do am cause my ne bosena hey mata u me boso uya why una believe in all these things. I just so much believe now where we want the war because we want the war. Etion da fon we Kenya we wa gbalene no gbe ye company because I so much believe say when they want the war. Iso manager boya gbodo e mu di atota koma. Hey orishi ugu ga mi ye mata. We me echa me so no bia ya oba fire. Me mi so ebo wa se no we we no wa se no we ni we wa lo ehia o si e na meka awa neru we agbo wie no ma na gbota mama sa gbo wie unho my sister aneru na gbota no mama sa gbo wie because why e ba ko agbon na aro anything no really call almost to collect so wa dwa on do wa ye boya daji ne de go we wokpa ha dege odawasi ya gbalori jo tone mi hera mi ben o salobua we mi bia salobua bujo bitun jugwe ya guyan ya fefefe ekeni ariri aje keni ariri na rawan egiyan degbe ko poveri na no gbali yan ri fioto ana mi we wa gbon ya aje bo kan ene soro we aje bo kan no change a destiny o ori ya e wa ne Uria ewa ne ohono boase no we be when I aswe ni ene u we a destiny ogiye u we change your life u gbon mani ja gbon sister
Koyo. Hey, mi madame yo. Ami wane bosena. Agboya, bosena. Wena ga mane bosena, ugwinese. Ebo mana senu wo okpogeba wo okpogea. Omase ugwinese, mwegwe star we no. Eba no na kwa mi oma. Nebo wasena, eni meje boseme. Yeah. Mena wenugwe, omana senugwe, mwegwe egwe no egbime. Cause me awe no ma, Thomas to say. Keni we no your man is your hajo. On your see, ni I can do a bonoma. Or say ni webu in anything I do. Now wow. Or when you have problem, you will be able to cause no yame weboni. Nothing when Musa no go see God of Nazareth Ni talk back. Understand the menania. So ni even ni waya wadomo. Ivani eboni nabi. Sister, we bona be expire. Abioma o be expire. I mean nene expiry date. Amena woke kan o me expiry date. We go expire. Ijo we no wana dia wo do yo boy agbewe. We to ebo wa senu we. Koyo sister, ye get to ya gwa le view so. Which I know. I so much believe in now we me odo wo wan we je boya adaji oro a no ya adaji gine gbe we no re mani maybe oro we she cause no na me in the street na wa oya ta hian ideko we no webo ge gizi go gbe owa de isi ya gwale na ya gbewe we ga ya gwale na ya gbewe gwale lihu etu wewe yo wana we wa bien no mi ana bien yo we bien yo bo we bai call me ya tama we no ya lu ni ke wa get ye wa gajo enene wa jale ko donire no be lie o enene o wa ya ko dori wana won wa ya kan o mo biya no ma be bie wana wo wa hari ye wa do gba wa gba mu yo to ba metu wo no ga de wo pa enene wa ya ko donire because okwo no mo nyune owo okwo no ogu nyine ona dozo ane bo onyi okwo ojo do ma bi me ya style unyi nu wa so emma we gen we wana dia do ta wo webu do bi apa no han do jo boy agbewe owo wo kin ye ni hin hey Jesus is Lord owo no wa tinye o iye wu wa so wu we ni o wa to lemu wa ga gwale no ba ge no wa ya ti sister o bia na o gume tama we sister emi nu we I wo mo no we anye gbebie we una ya wo bi o ma be almost so we gbe yes almost so we gbe o wa so we gbe sister o we no wa yo bo gbe we na we te bo wa se nu we gba se we me momo a be we ehenia eva ko agbon na taro take it or leave it emi nu ko o mo so repay o ma be adenu do bo ma o dagbon uwe ebo wa nwi na to wa se ni aga kinyo bo ni afie tuwe ni atie we wa ha mi ni o ma ha mi nya wi nya je ne yare abi we menyo ma no wi he ya we egbere oni eda ije ifiangu onye no ya we se foju mu sef ejo o ma mi nothing we Musa no go see for this social media, especially a TikTok no waru we ni we are so doni yo salobo o do mi o ma no me hwefo o ta mo ma be we iju we okpukpu we iya ga bonya ga zese mu we ba ni iya we tin ya mi vision of our bonoma mi enegbiyan iya wa vodo odo ni ya wa jeze ona wa be landia no wa calling ave no ju ja ne no ju no ri un gbeken me wa be ati ni a wa calling sister emi nu ha uda biani o biani nu we ta we mo or no love you we by force o wa be collect we o we mo e be low omo nu we wa be yen gbebe ta wa be we pa kan wa be no a wa be we because someone na gbon o bi o we ya gba mu yo to ni no me kena da wo pa onyi me we ama o bi atota o riba eja we ya gomako o ho no ya gbewo o ya di ogwa o wo kin ni e ya gomako bo
Call sister. Boy a dok biaji. Unyi moku o dok biaji jowa. Unyi we mana ma. O bia tota. O honu ya we bonosi no hino. Aboni agba no ba well or yebitan. Unyi moku o ebo no holo. Eno do gia ginyo bo gia. On we gia ginyo bo. U gia ginyo we. Uriya etuwe. Etuwe we no nene. O nene nia. Almost to nene de batai say. Ha! Now what for now? I mean, why the Landian what do a man and yesi? Why Landian what do a man and yesi? A bona waya mock be a wama. I yo boya mo a bonya yamu when no. When I am more piano a baby, I am more wet. Huh? A what a bow was sending. Oh, tie holy sister. Mao, call yo. Also, I'm your so a dark being a gota or me no doage. Why? Because me ya fefenia your boss silo again yana renyon in your gi. A life in do ye un or do je me nagi low or do I get a CB? Why? Because a side game a ma be or vunyabo near ya we me down. Agboyak baloye compa. Agboyak baloye compa. Bemana we me wo we ma we me we dia hia why we all we tomu dia and then that say you must stay there e bok ba no ye mani nonsense wala dia do ata we e bona ya mo bia a ya mo we ona ya mo tun na gbala mu ye konpa wala ke nyama people I the thing just dey vex me because e make me bia me biele okwo okpa no la dia wetin ya boya mo ni also edigun ne bere on were njo mani hu ene na bata because me manje boya mogi me ya ina imeta any oku ato eni ya fefe ni mewu dada fi me wa be we da domoni me bi good and fine wa leke o me manje boya kan da fi me una ari e boni de ije o e trailer nene break or your man you done or ye you dere natural love on your masse wetin be all this nyama thing wa do amen hai ni ya ihin obo etuwe enokpa okwo ni enenya ya hoin anyway na bata me no ya we ni me no ya so ni okpia ni enene ya ho utan hole. All right my people, anyway I'm a video nene go me worry ade because here who were so one no re gboto worry sister I need your number auntie I need your number I want to do this one because I mean no wa em no wa we sa me da wa mure ni do mo wa me no ru we eye me yu wo me okay de na bi we bi me ni na tu we ati no pa be ni e wa ye boy agbe when ya e bo wa se ni ye when I ya we uje ne ya ko doni re on ye bye bye forever because na that's why we no jaw huh. All right my people, let me to love and like this video. Not be everybody wait there for social media they give una advice una go they take okay advice yanya atamugwa why gele ariye because most of them they don't even know what they talk. Sister Beth, show us your husband. Where your boy are there, I believe say not there. Nonsense. Now bye for now.